Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman ka Sngi, balwan ra shepi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkar ding Shillong. Admissions open now. How ni ubnai leber usnam arajar arpo. Lasaki ya kawai ni Lympung Shad tanrai ukasi, jong kawai kathan, hakani kabri nyotrem. Kata hakara Shabong, kabadan hapo pen usla. Ya kani Lympung kabalatip kum ka Shad Lyngdoh ra Shabong. Laperlong hakisan Sngi Lynter, kata nadu kan riu hadu ka shipho trek, mentau benai leber. Ya kabala penyat, da ka khon kor long trai lai kentai ra Shabong, kabakan top ya ki prat liki kor. Haka Sngi sedang jong ni Lympung lasdang da ka kenya ka kriam, kaduai ka pirat, nak benta ka bahakamian, jong ka ra hi borok kawai. Haka Sngi ka bakhado jong ni ka Shad tanrai, ka Batisi TV kalayo bansaki. Haka ba ka rukom Shad kalong ka bai Shongkun, hadu kata-kata, da ka jingshem benta kinong Shad, hala kriam ki bet tanrai. Haka ni ka Sngi balapan kutno ya ni ka Lympung pen inam ya ka Shad tanrai ka ni ka than. Ulampang ka yang dorbar thawan ka jalla, uba met ba Lyngdoh ulalong kongsan, ringkat ka jinon lang ki MDC bakantop yu ba tin world khar, uba titos khan bat ka Congress Mary Kharpuri. Nangta General Secretary jong ka khon kor long tra lai kan thei uba riban roy Lyngdoh bat kiwe. Bawan nanti dekat Jerusalem, lawan man keren kan hange, ulong ma ngalayonat bansang kelen dari India, uang asyam bagani kan kasih jenti adu pi gedang kari keba lalong kerpang. Kata kalau kejing bakai hidup, bangar masuk balong mahal dekapor. Kau ngayolat bansang serum sedeng, gasol banganong badan bok, banganong weda, asnam Shongkun kasih kerap, Shongkun kasih ketelah keju. Ngilong kiba per, ngilong kiba kerpang, ngilong kiba lathau, hagata kaba ngilong bangila. Banyo ya kaba kam kerpang bani kiwi pak. Kaba dan kam yani galong. Namal ni simbenta na roswa manswa jugi. Lagi kipa, lagi kme, lagi kini, lagi kong. Ban sim paten pat. Ya kata kabenta kabangi deh, ya kaban pendek besar. Ngilong ka jadi beliau ke bakar pama, bangasuk men bakane kalau ke badan kambani, aku kena kejuk bakar kuat ke pemerintah. Bangi don kami ya kaban burung ya kajinet dong lulu beliau, makanya, lafaz berinbaik angin, ya kiri lomba, minuram, tu kisen bat kiam di buker. Kabangun papidan kajing burung nakali dumi. Bat kunjurung nakalian dumi bagi wana dari ko. Ni burung kalian ya kata kajing kur bakajing terpak dumi bani dolukan. Dalam ne nakani ke mensim ke bagi don kum kani kajing temu.
Ngiruna ante song ya ka jai bendreo ko jungi. Ka jai bendreo ko balet pa. Ka jai bendreo ko batang sinja. Ka badan kam maka petang nak benta ka jingalong ko wai baka jingalong stri. Kaban reflect lagi kaban pasat. Ya ka ai ke nongnom ko bagidon dan ki por ko mensua. Ki bagong suang mensua ulabu nak benta jungi. Bandon ke jingalong kerpang. Abang ipet ya kan nyam, ya kan baik tu ginong Shad, ginong masjid kijungi, ikon sama, lagalong kita teh bersirah. Kalau ke kan nyam, kebaikon ke jung Shongkun ke jongka, ngiakat bat ngileran, ban pengi ya kata ke jung long tengah gitu. Saya nak buat kini lesi, ke banja, ya kata ke identiti kijungi. Ya kata kajian long tengah ini, pun kita bangin penek pensa ya kan, ban nak kapan mahal, umreh kawan penek pensa, umreh ban nak kapan mahal susu, ban nak kapan itna susu, ya kata ke bahwa blame lebu ulang air hangi kan. Polis pun Nanta yai kongres beri karbi. Nanta yai sobat yai saudara Jenderal Moja. I Father Edwin Ngasngau bangadai ban aingu ko mujina sekretari jong ka khonpur long trai lai kan thai rai Shabong ha ka we dai bat kene ka Shad Lyngdoh ka bangila pandai kene ka Sngi ka badai ka riti ka dustur jong ka raj Shabong ka banadu ulong sua man sua u pendep hadu ka pateng jongi mentang idang yai bat ya kene bat kita ki bahap hapo jong ka khonpur long trai lai kan thai rai Shabong kidon prakur prajat ki badai ki trai jong ka raj kibadai ki try jongka niam kibadai ki try jongka kendau ka siap hapot jongka rat Shabong susu ngasngau bangadai ban aingu ya boleh try kenat tamar ka jing long lem rengkat jong u hakaba nakaliang jong u lat badon burom jongka jela mekhlaya jongi wa ya ka masih kitbok kituyang hakabede menta ka Sngi dak rengkat ke jing kenturu banang ya penek persa ya kenika riti ka dustur ka bangidon nangta susu i Shongkun yang ka yang darbat tauan yang ka jela mekhlaya ka jongi bedai ba metba Lyngdoh i balong kumu sifkes mena ka Sngi hak mena ka jamit ah kenika jaka aku boleh kerpang nak jing pelaj por ke jong i kumju yaki peralok barok kiba poi sakene ke jing pendep jong i yakene ka kolsor ke jong i khamta me ru yaki MDC kibadai kinong yada yakari bat kejaj benriu ke jong i kaba nyilak bat ong ba nangis sakmat kariti ka dustur ke jong i ada kadang ya im, kadang ya net, kadang ya isa. Kata kalau dehi maka kanong kekeper jongkari bat kejaj benriu jongi barakoi.